Pozdrav dragi prijatelji, ovo je metoda koju morate probati. Nakon primjene ove metode su čak i mrtvi paradajzi, krastavci i paprike odmah krenuli u rast i ne razbolijevaju se. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Podelite ovaj video sa drugim baštovanima kojima je potreban. A sve što vam je potrebno je ljuska od luka i lovorov list. Potrebno vam je 10 listova lovora. Pripremite toplu vodu, 2 litre. Sve sastavite i izblendajte u blenderu. Ovako pripremljenu mešavinu ostavite 12 sati da odstoji. Nakon 12 sati razredite tako što ćete 1 čašu mešavine razrediti sa 5 litara vode. Zaljevajte ispod biljke, a preko korijena. Ukoliko vam je ovaj video bio koristan, lajkujte ga i podijelite ga sa prijateljima na društvenim mrežama. Ostavite nam komentar ispod videa jer ćemo izabrati onaj najljepši. Hvala vam.